voin nia chuan Manipur zofa te anin ti mizo rengem ti lam kan thlir dawna aziak tuina azia dan hian i han chiar chuak mop mop mai te ang Manipur zofa te anin ti mizoem he document ngen na memorandum hi sang khat zakwa somsaria Manipur zo na thak ten Prime Minister Indira Gandhi nena anthelu ania kan chiar chiang chu interesting riawa ka hriat wangin mizo tongin karonda chuak chinve nok nok don ani makve deuh chu he document a hian zofa zo na thak ti hi voi khatma an hmang lawa mizo ti veka da ani a document sign tu te hi kuki mar paite lusei le nam dang dang atangin an chikim hle a BA le MA pass de vek an ni bok fellow kan om takin sang khat zakwa somsari a Mizoram alapiang lo khang hun lai chuan Assam Hnoya district pakhat ve mai Mizo district tia hriat kan ni a sang khat zakwa somsari pahnia Mizoram lo piang chawin Union Territory UT a hlankai kan ni a sang khat zakwa somriat paseria state kan lo ni le ta chau ani Manipura mizo omten mizo zong te le mizo te chen na bial te lakhoma India Union chunga mizo state din an ngen na P Indira Gandhi Prime Minister of India za tak kaini Manipura mizo omte hian he kan ngen na memorandum hi inena kan ron the luta hei hian Manipur chung le pona mizo omte du thu sam atar langa mizo zong te le an chen na bial te hi in opna administrative unit mun khat noya tura kan ngen to thin kha kan ron hriat tir non le che ani pakhat na chul khat chuak kan ni na tu te nge mizo te chu mizo te hi nam rang ma se nam zia nun phung khosak dan tong le sa khobiak dan thumun nei thu rau chia khat vong tlat nam tam tak la khom kan ni kan chen na mun hi Manipur Kachar North Kachar le Tripura thengin azau hle a ma se heng mun zong te hi tuna Mizo district nena imri vek an ni Mizo ti hian heng nam kuki mar paite vaiphai gangte lusai zo simte ralte choute lakher toy maring anal purum lamkhang chiru kom guite le adang zong hi ahuam veka khotlang nun zia le taksa pian hmanga tumun kan ni awangin nam khat kan ni pahni na leilung imri na kan soi to angin mizo te hi mun ranga kan dara ma se heng mun zong te tuna Mizo district nena imri vek an ni ram ranga min phel dar hi thil dik lo lian tak ani nam khat tong khat sa khwa le nun phung tu mun nei kan ni a kan chen na leilung imri reng si ram danga min rang hi thil poi tak ani a mun khata la khom hi kan dik na rights ani pathum na tong khat kan ni na sang khat zakwa somnga paruka India ram state te tong man mila siam rem an ni khan state thar tam tak an lo piang to a mizo te po hi mun ranga dharma ila kan tong hi atum mun veka claim te chawin adang lam ani sa phawin divide and rule than na op policy awangin he tiang hian kan lom ta ani chu wangin mizo te hian tong thumun bang kan ni anga state putin pakhat nei hi kan thu ani palina mizo te sui khom kan ngen to na chanchin mizo te mun khata sui khom ngen na hi April sang khat zakwa somli pasari khan Mizo Union in British sarkar le India sarkar ne na alo the lut to a Manipura mizo om te point sang khat zakwa somruk palia Prime Minister Lal Bahadur Shastri ne na ngen na kan lo the lut to bok January sang khat zakwa somruk panga a konpui chura chan pura Mizo hroi tu te in khom puya khan Mizo district le
Manipura nam rang ai o te khan thuluk na pakhat siamin lam khat kan ni na kan nem ngeta in opna mun khat noya turin in lungrol thin thu kan ti tu to ani angana North East India Siam Rem North East India hi atlem a Siam Rem lovin apum puya Siam Rem ahun to ani mizo har sat na hi ngun taka ngai tu ani lo chuan ral khel na hi atop mai lawang parukna kan du thu sam ber Manipur Tripura Kachar le North Kachara mizo che na bial zong te hi mizo district le na lakhoma mizo state din kan du ani he state chunga chau hian mizo te hian zalen na le mason na kan mu anga India khwale tuirin kan ni reng bokang mani state ngaya kan hian kan re na le lungai na te hi min nem thei do na ni chu wangin ngun thaka kan ngai tu nu le achunga kan taron tak chan rang te awang hian lok lo taka hun kho ral to lavin mizo state ran din vati kan phu tani hei hi mizo mi puite har sat na sut kian na tura kong ol sam ber thaber le hun het ber tur ani bok India sarkar hian mizo tengen na paimo tak mai laka hian bengong tong thailo anga tlat hi aban son kan bai saya mizo state ran din tura kan ngen na hi ngun taka min ngai to sak kan phu tani tlangmi tribal har sat na te su keng tura state Assam kuta da tlat hi mason na tuan tling ani thailo ti hi Sri Kamleswar Sinha le Khabuziak Meghalaya apo hian hetiang hian achuang ani sangkhat zakwa somli pasaria zalen na kan mu khan India hi inrem na thar siam tur ania ma se sangkhat zakwa somnga pali a khan naga hau har san na kha Assam sarkar kuta ada tlat awangin nagalana alo chamta a sangkhat zakwa somruk paruka mizo hil sapo chan ngai bok awang hian alo chamle ani politics clear na atang chuan zo na chu hei hi ani India hian he tlangram hi Assam politician te du thanna le thunun na hnuaya anu chia reng donem nge India hian huai takin akuta la in tlangmi te nen hian inzam na nget asiam jok don India ram inpum khat na tur ani phot chuan state thar pakhat hanziam bel le a hian engpoi nge mo omang le ti in ngen na hi thelu ani